Iki? Satani afasha ubusa. What? Satani afasha ubusa. Satani afasha ubusa. Uko tuvuga? Satani ufasha ubusa. Satani afasha ubusa. Reka nkwe. Ufasha ubusa Satani. Kankubarire. Umbarire iki? Ifaranga twavuganye nanga. Okay, nyishura nta kibazo. Ndabona twajya ku twavuganye ifaranga zingahe pa? Twavuganye inote 2,000 yamene igendere ntacyo bintwaye. Ndabona wowe waza. Arantu wahagaze ugiye kumwa essence. Ari ni 500. Oh my god. Wongeraho se cyangwa warurindiye hage imodoka hacaye izindi moto umare kujo. Ura numwanya watesha. Umugezi ntabwo ari gatumwa. Ngo aho nahagaze ngiye kunywa essence ugiye gukura amafaranga. Gute se? Urumva ibyo wowe bishobora. Ewe reka dukureho nizisigaye. Aha. Hari ukuntu wagiye. Nako ntanumva nabaranga urugendo ngo narugenze rwose. Nagiye nsimbagurika mu kirere. Ugenda kuri dodani wihuta kubera isinzi. Urashusha umutwe wawe sinzi ikintu cabaye makashaka. Ngo uranshaka icyo utambiye. Ushaka usimbuka kuri dodani, usimbuka kuri dodani, nije nifite uburwayi bwaje. Ubu pressure yazamutse kubera iki wagiye unsimbutsa. Ko warufite uburwayi waruje kwa muganga, ko waruje kuri moto waruje kwa muganga. Kutaje kwa muganga. Kivuye. Ubu ngubu ndaje kwipimisha tension ukomeze. No kuvuga ngo nuriye dodani. None ubwo dodani nuriye itumye havaho igihumbi. Ikindi kintu wakoze kandi gitangaje kwisi. Kigiye gukuraho desa agasigara turose. Kikugi. Motari ntabwoza. Inje niyo mpamvu nagireze gutya. Ndakebuka rwamfasha. Aya warumubwiye ko ufite ubugwayi. Mungu barakufite urupfu. Nta muntu ujye unkinisha. Twumvikanye. Soko uzi kintu kikubayeho. Nyakubwiye ngo Satani afasha ubusa. Noneho nizo truase.